Omlado LP School ko anma ka chingthor nangji chingthor the. Ingdeng hini khel maharon bokajan Alicia Farman Kangpu. Ingdeng hini khel maharon bokajan Alicia Farman Kangpu. Hanjang Langso Sport Association Pathua Klamalong khel maharon ingdeng hini pangcheng pon tang. Jaime galong aluhi sarpo manpen MLA Deputy Speaker Dr. Numon Mumin chetong dun. Manpeng aluhi pen MSC kadom terang pipen chenglo katumta chetong dun. Labangso ka chipati pon along athletic, chess, kabaddi, volleyball, football, kho-kho, cycling hei hoi chipati pon pu. News Desk Report, Malong News. Omlado LP School ko anma ka chingthor nangji chingthor the. Chinthong constituency arlo kedo Omlado LP School ko anma ka chingthor nangji chingthor the pusi rada tumpen ningje pon. Pherangke atum Omlado LP School along kahumri da mahut ka chinia teng bulote. Labangso Charlie hem pining aningkan sitame ki jutpo bonta Pini arnianta ka Charlie au samaratum kitab bohi pen chenglo ka Charlie ason la pen uniform sitame long le pin lang pusi school managing committee atum pen lam the chepaklang pon rinti. La pen Charlie hem than bang borsing bi sitame chiklo lo thandam desi bainong en bom pualam ta klanglo lasi local MSC Avijit Crow Education EM Richard Tobi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangatum Labangso Charlie Hemaphan kelangpon RD piponangji pusilam the chepaklang pon rinti wothat lang supen crossing teronang ke pali Abirta Malong News Herang ke peng samya bilong lo dak Omlado LP School kedam tangan ni peng sami sekolah dulu boy fit kami kitan abang pu mau kita lalu tan bang abang pangkri bila sanksi adi long masih support tangan di hinten saman. Media akol ke atum tadak Omlado LP School terang orang nak hundi terapot nili naik tumpan curulo lasi nili long ni tum sekolah bangke hok lo dake don ke don thong terapodu lapen student bangke bangkoi bangkor thom andu lahin lo lapen ke dam tang bangke Ciklo jon trok abangke dak bangke askul masing hap ciklo la penon nili tum local MDC Abirta Pro pan tuningri lo cethan lo cingki pen alang bang teacher bang nang toy dak prang ning pulo la sinang toy lo alang ciklo joni anke non bang lo la pen alang bang than bom lo non la pen lang suseni tum askul ka pang tangje pan bangke nang ni tum school awareness program dak lang susen hidi sori nang Kisu de rabang phukirap ka chuhang Soching dhanta rong mong biahabar kulara thoya rong amekar Dhoniram hansela penalang ni chor bina rong pharpia tum kisu ajok kirap ka chuhang pon Kidam tanga pora lang le tum bad accident a hearing tangrak an pinlu Laswa jok alang le tum Nogao SIMS hospital along sisi chelang pon bomlu Sika chelang anam kisu piga jok ahem to na tum dihin kaduri nang dokoklu Lasi kisu ka chelang jia phan Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MSC Kachirong BP atuma phan kisu ka chelang awarsai nang pidun thapusi kisu ahem to na tumpen kachuning ripon padu kirap kapele nang jila ki account phai 4005184740 CIF number 907374882006 handle langkhang pen komol ka tharang ke pali Abirta Malong News Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da Abirta